یُتھُے ماہ رمضان پرتو ترایہِ پنٕنۍ نیت کٔرزِ خالص رب سٕنٛدِ خٲطرٕ. نمبر 1. نمبر 2. کیف کنتم تستقبلون رمضان. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرموک تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲسِو استقبال کران ماہ رمضانس؟ کِتھ پٲٹھۍ؟ سٲنۍ پٲٹھۍ ٲسیا کران؟ یکدم چھِ سٲری پریشان، نوجوان بُزرگ ماجہِ کورِ، وۄنۍ کیٛاہ بنہِ؟ 29 دۄہ چھِ روزٕ تھاونہِ. یِم ٲسۍ 6 رٮ۪تن کران دعا. کٔژن رٮ۪تن؟ 6 رٮ۪تن ٲسۍ اسلاف کران دعا. پروردگارا مےٚ واتنٲیزِ یِہُس کِس ماہ رمضانس، مےٚ واتنٲیزِ یِہُس کِس ماہ رمضانس تام. فرمان چھِ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲسِو استقبال کران ماہ رمضانس؟ ما كان احدنا يجر على استقبال الهلال وفي ذرة حقدا على اخيه المسلم. دل کٔرزیو صاف. فرموک اَسہِ منٛز اوس نہٕ کانٛہہ جُرتھٕے کران ماہ رمضان کِس ژٔنٛدرس استقبال کرنہٕ خٲطرٕ. اللهم اہل علینا بالامن. ییٚلہِ ژٔنٛدٕر وٕچھو ژٔنٛدرس کُن نظر تراونہٕ وِزِ گژھِ دعا منٛگُن، پروردگارا ییٚمہِ رٮ۪تُک ژٔنٛدٕر کھٲلزن سانہِ خٲطرٕ امنہٕ وول ژٔنٛدٕر، سلامتی وول ژٔنٛدٕر، برکتُک وول ژٔنٛدٕر تہٕ اسلامُک ژٔنٛدٕر. یتھ رٮ۪تس منٛز گژھِ نہٕ مےٚ اسلامس خلاف کانٛہہ عمل گژھٕنۍ. یہِ ٲسۍتن شوالُک، یہِ ٲسۍتن ذوالقعدُک، یہِ ٲسۍتن ذوالحجُک، یہِ ٲسۍتن ماہ رمضانُک.